Nagmayata talaga ti agyan di ti igit ti baybay. Saan ka di, Norin? Wana, best friend. Iso na laang tanagdagaang mo ti panawon ita. Kaslam maururam ti kudil ko iti panagriknak. Anya? Ay, may kakit din. Intaag lang mo yan. Kakaiso na nagpasyar tayo kadaan ti ita dito baybay. Sana bali. Adda protection takudil mo. Sa bagay mo't kiti, ah. Mala, umay ka nga rodan. Intaag lang mo yan. Kabayatan asaan pa'y unay anadarang ti init. Umay kan, mama. Agdigos tayon. Wan, iha. Sumaruno akto. Inkayulatan. Yurnos bilang dagiti kanan tayo inton madamdama. O sige, umay ka nga rodan din, ah. Agdigos tan. Tapno ag-enjoy tamutan. Okay. Makabannog ti agtrabaho nanang. Ngaman ano saklatan na. Tinapateg, kat adalat tamot pagpirukak. Nga uray kasto iti kasasaad ko. Husto ka, wali kanak ko. Ananusam ti adda pagsapulam. Gaputa talaga anariga ti panagbiag ita. Adda dagiti tattao nga awan na pulos pakapilawan da. Ngamawan mo't panggadanda. Iso anagasat kapaylaang anak ko. Gusto kayo nanang. Alang arudan, ingkamot maturugan tapno makainanakan. Masapakan tumanan asumrag iti pagmasmasahyam inton bigat. Sige nga rod nanang. Kan uray da kayo mat. Agina na kayo maten. Ay, back to work manan, friend. Wing nga rod. Naimbagkan ka, ah. Tada ni Alan, nga inspirasyon mo. Anya? Ay, sutilan nakmanan ako na. Diyak kayat ni Alan, gapota dito ugali na. Angam, nataar. Ay, uray pa'y nga takasano ti kinataer na, friend. Diyak tulat ta kayat, gapota palangguad kan awan modo na. Anya, apay mo't anak ko ng tikasta. Naibagak ti kasta, gapota din na mo a respetwen ultimo ti inak. Awan, malagip kon. Di ka di pa nang pabain na idi kan ni mamam ti ibagbagam? Katuan, adala nagkamalyan idi ni mama, maipapan iti nagsosywanda iti ina na negosyo. Isukit din ti imay diti balay ang nagbasbasawang ka ni mama. Aramid ka di nga rod ti professional a tao ti kasjay. Ibagam man, friend. Ala, gusto nga rudan. Mapantakit din. Ang mga no ibarsak na kun no makaungat kan at talaga. Dito'y akpay ating walay. Agpwesto akpay lang dito'y. Sana palay tahan na sa papay may. Sige nga rod, Manong Manuel. Kat siya, mapanak mat itisigod a pagtugtugawak. Sige ading ko. Bareng at dagas at taditidalan itang aldaw. Awan ka diti duty mo ita iti ospital, no rin iha. Ada ka pa'y langmat ngamin dito'y salas. Idinto ta alas 8 iti bigat. Husto kayo, mama. Agyanak laang ita dito'y balay. Kaya't ko ngamin ti makainan na. Apay, ada ka di paramidyo? Awan matkit di iha. Ngam, agaliwaksay ka kumamat. Saan abalay kan ospital lahat ti papapanam. Agpasyar ka kumamat ita nga awan trabahom. Awan matlaan kakuyog ko, mama. Saan ngamin nga agpada ti day off mi kan ni Dina, a best friend ko? Apay no rin. Saan mo ka di pa'y analipatan? Tinapasamak ka na kayo, itisigo na kayan ayat mo? Aklunak, mama. Marikrik nakpailaang ti sakit nga impa iti sigod a nobyok. Inayat ko iti pudno. Gam, apay adi naman la inilalaan dayta. Ay, nagpintas at talaga ti boses na day siya lalaki, mama. Kanayon ko ang malablabasan dito eh. Wan nga agpayso iha. May saabulsak day ta lalaki. Ngam, nagmaya ti boses na. Husto ka, mama. Kayat mo ka di, tamakiam-am mo taken kwa na. Ay, inton maminsanton, mama. Nakababain mo't numasingay ti panagkankanta na. Itad ko laangan ti basit at tulong ko kankwana.
Mala, sika nga ron ti makaamoy ha. Ingka nga rudan, kat mapantantumatan. Ay na, best friend. Agyaman na ka, tainayaban nak nga agpamasahe ita. Ay, talaga ngamin ang nagsakitan ti bagbagik. Gapo iti banog ko, iti trabaho tayo. Naimbag ata naka-out kan, itay inayaban ka. Wana, apag iso itay imawag ka. Friend, kita am na dyan lalaki. May sa kadagiti masahista dito'y dayta a lalaki. May samot lang a bulsek. Apay, kaslamas mas daaw kamay. Impagarup ko ngamin, no tila ang panagkankanta na ijay sidewalk ti amuna at trabaho. Ngam saan mo't gayam? Adamat gayam permanente pagsapulan na. Apay, agam mo kayo? Saan? Ngam kanayon ko ang malablabasan nga agkankanta ijay sidewalk. Nagpintas ti boses na. Uy, kinikilig. Kursunadam samot dayta a lalaki. Anya? Ay, saan mo't Magustwak laang titimag na. Nang runa ti panagkankanta na. Day talaang, friend. Oy, nalpas kayo matgaya man adwa. Mapantayon, intayo mangan, gaputan na bisinana ka nagpamasahe. Sige mama, mapantayo nga rodan. Sakbay asutilan nakmanan, day to'y best friend ko. Agyaman ak no rin. Nadaanak mo't langan iti gundawa, tapno makasarita ka. Kanayon kamot kami na makumi-kumi ti trabaho, kas nurse sa ospital. Talaga kas taalan. Ngam no ti manan ayat mo ti ibagam ita kanyak. Ulitak manan nga ibaga ti kanayon ko nga isungbat kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana asumrak manan iti may sa relasyon. Amo mo tinagdalanak, saan ka di? Amok na ita. Open book ti biyag mo. Isong awan na ilimad kanya. No kasta nga rod. Maawatam ko mati sitwasyon ko. No talaga nga ay ayatan nak, sardengan nak pa'y lang nga pagdatunan. Gaputaawan mo't laang maganab mo kanyak no ipilit mo ti kayat mo. Oh, apay matanan na kami suot ka, iha. Gagangay matla ang apagdatunan na kadagiti babaro, gaputa balasang kakit nga rod. Lipatam kami ng tinapalabas, iha. Ag-move on kan. Amok day ta mama. Pilpilit at matalipatan din na palabas. Ngam, talaga ngamin nga inayat ko ti sigod a nobyo. Ngam, saan aday ta ti pakasurunak mama? Anya nga rod. Diyak lang amin magustuhan ti ugali day nga alan. Agasam, nakunanakit din asigurado ka no nga isunto ti ayatek apaman a makalipatak. Anya? Mala, baybay amon. Basta pakita amlat ta iti nasaya at ni Alan. Tapno saan ang makapanunot iti saan a nasaya at kontraken ka. Just an ordinary song. Anya nga'y best friend. Si Mardeng tamat manan iti batog day ta lalaki nga kan kanta. Apay numakiam-am mo kalaangan kan kuana. Baybay ang naklatta ko man. Nalagaan namin diriknak no mangag ko dagiti kantana. Nang runa dagiti country song. Kan, nagpinta sa talaga ti timog. Nasaan ka di? Alawanan. Umay ka nga roden. Inton maminsan doon ti panagdengag ta kadagiti kantana. Amangan numala daw ta. Makabannog mo ta talaga ti trabaho tayo. Iso nga ag-lunch break tapay, no rin. Wan nga Rodina. Anyamon tanti kastoy. Maibatangan tayo pa iti panakapugsat ti angas ti may sa tao. When takas to yung ngarud ti pagsapulan tayo. Mas daawakan ka. Apay akay kayat mo ti agpaay a nurse di ti ospital. Idinto ta nakabakbak nang kayo. Dahito namin ti kayat ko, friend.
Arapaap kung ti agbalin ang nurse, sipod ubingak. Iso nga uray marigrigatan nak. Okay laang kanyak. Kasta gayam. Sige nga, Rod. Umay kan. Inta manganan. Tapno saan ta amala daw nga agsubli iti duty ta. Umakartay ti pustaw ading. Padado ti tao ija abanda. Ijayan ti papananta ta mapantag kanta. Sige manong, mapantang Roden. Ha? Saan kayo man nga minapaspasali dito? Gawin kayo kitin. Saan kayo narumurumor pa'y? Pasensyakan kabsat. Nga masapul mi mat ngamin nga aramidan ti kastoy. Tapno danayon ti matmat gadan mi. Pwede nga raw. Anya mat gadan na kung ayaw mat. Awan tupi pang gadan nyo. Iso nga da kayo dito sidewalk nagkankanta. Paspasali kayo ti pangnanag iti tao. Bay-bay amon day tatao nga din ka. Intakit day. Ambangan mo sa anak ang makapagtepel kat ikakaon. Iso lang arunan tinangdong parkadata. Iso kailangang mati makaungat. Ala, Gan! bayamon, manong. Apay mata nakasjet inaramid ni Alan kadagiti dua a bulsa. Kunak man no nasingpot day tao. Di mat imbagakkan kan, ama dito ugali ni Alan. Numaadaan na kiti gundaway, kasaritak to. Saan arumbang tikas dengar aramidan na. Sikat ti makaam mo, friend. Ang tanangam lang, ti pan nakisaritam kan ko na. Amangan numadaksan ka, numadi ti panagawat na iti pan nakisaritam to kan ko na. Nagalas mat gayam ti aramid na. Awan serbi tinangato nga inadal na, gaputa nagalas mat gayam ti ugali na. Ay, makapa-turn off at talaga, friend. Narabyan kamot una yun na nagawid, anak ko. Apay, ado ka di pa'y tinagpamasahe. Iso anala daw ti panagawid mo. Basit nga rod nanang. Iswan na panak pa'y nagkankantay di sidewalk. Sakbayan agawidak. Nakatsamba aksamot ita, nanang. Adoy. Idulin nyo. Pialang adday gatang iti masapsapol dito balay. Ala, idulin mo pa ilaang day takwarta manak ko. Mangibaga akto, inton talaga marigatan ako. Ngamno ita, kabailak pa'y ayan na iti basit amat gidak iti pan nakilablabada. Idulin yung latanda ito'y nanang. Amok anaimpad kayo. Agurno ngak. Takayat ko matilumong aw iti panagbiag. Adda planok nanang. Diyak kaya ti kanayon latan ang mailupit-lupit. Anya ka di manun tinapasama kanak ko. Amo, adda makagapuno apay nga ibagbagam dagita ita. Basta nanang. Kayat ko ti makalong aw iti kinarigat ti biag. Isong adda arapaap ko iti biag. Sapay la kuma. Tatarabayan nak ti apo. Ipalubos na kuma matungpal ti arapaap ko. Ala si kalat na ti makaam mo anak ko. Basta adda aklat na dito'y anak kasuportakan ka. Gaputaan mo ka nasaya at ipampanunutang nga aramidan. Agyaman ak nanang. Ala, umay ka nga rudan. Intan ijay kusina tapno maidasaran ka iti makan. Amok amabisin ka nanak ko. Agyaman ak manen, nanang. Agyaman ak no rin. Sinangon na kita. Naibagarabim, talaga pumimpintas ka lata. Nasaya at mataimay ka ita. Adda na patag na ibagakkan ka. Ha? Anya da ita? Sumbatam ka rin ti ayat nga daton ko ken ka? Sumumbat ka kumano rin. Nasaya at mataimay ka itaalan. Napatag ti ibagakkan ka. Anya da ita rin. Sumbatam ka din ti daton ko nga ayat. Sumumbat ka kuma. Magagaran ako na makangang ibalikas mo nga ay ayat ng nakmat. Saan ang maipapan iti dayta ti kayat ko nga ibagaitakan ka?
Kaya't ko nga ipakita kan ka daytoy a video. Ha? Ti panangdong parko iti dahi abulsak. Jak inggagara da dyan rin. Paspasalidamot kami ni ti dalan. Nagilat ti sidewalk. Mabalin mo kumamatlat nga ibagay tinasayaat. Ngam saan mat? Tadinong parmukit din ti maysa. Pasensya ka no rin. Sana na maulit. Apay, am-amom ka di dagidya at tao? Saan? Ngam am-amok manwan no saan? Saan lata arumbang tikas jay nga inaramid mo? Sorry. Baya, jak ton ulitan tikas dyan naramid ko. Saan asyak ti nakabasulam? Iso asaan nga rod asyak ti pangibagam iti dayta? Anya, just kidagidya at tao. Isudakid din tiga po na tapno pabainan anak ni Norin. Kaya't kung agkid daw ka iti pasensya kan kwa na. Laglagi pom at tao mo't amasakitan alan. Sige, ramidag ti kayat mo. Basta pangaasim ha. Di na ko magurguraan. Gapoy ti kas niyang naramid ko. Nasayat nga rod no kasta. Sapay la kuma, taaramidam day tanga imbagam. Anya? Naiturad mo nga imbaga ti kasjay ka ni Alan? Katwan mat. Pudnumat ngamin asan anasaya ti kas nga inaramid na. Para makita, no, aramidan na timbaga na kanya. Aramidan namat siguro. No, paikit di ngamin, adinong par na dagiti bulsak. Talaga ngamin ama dito ugali day at tao. Pakibagbagayak lang, tapno awan mat makunana. Wen, kasta ti rumbang. Amangan ngamin no makapanunot iti saan anasaya at kontrakan ka. No pakitaam iti madi. Kastamat lang ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Iso nga amok daytan, best friend. Alang arudan, ag-time outan. Agawid tamatan. Tani, tengan terabi Ay, agawid tamatan, friend. O sige, umay kan. Awaga kon ti driver mi, tapno ison ti mangsukon kadata. Itulod da kalangan iji balayo. Nataltalgad tamot laang no kasta ti aramidan ta. One friend, agawid tan. Anya, kasta ti planom kunam, ading. Ngun manong, isungarod akayat ko ti makaornong, tapno matungpal ko day tang arapaap ko. Nagnga tumitem na itang arapaap mo. Ang sa bagay, adumatkit din ang iti customer mo, ading walek. Sigurado adaras ka makaornong no kaskasanaw. Sapay la ko matagas ta, manong. Jak ngamin kayat, akanayon daklatan at agtagibasitan, dagiti dadduma at tao. No pa'y kasta, kanayon kalata ko mga agbalin ang napakumbaba, ading walek. Di ka gimulmulay ti sakit tinagam kanakwada. Pagbalinam kit di akaret, ti kastangar aramidin dakin ka. Ngun manong, agyamanak, iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Talaga apod no kagayam. Apay, pari Alan, kaslamot din masiluan ta subsub mo. Kasano? Nabainanak ka ni Norin kapo ka nagdya bulsa ka di sidewalk. Anya, abay, inan-anuda ka, ta makaungat ka matan kadakwada. Basta makaungat ka nakwada. Ay na pare, sigurado nga adamanin kalukwan nga inaramid mo. Iso akinasarita na ka ni Norin, ako nam. Sana nagdya tao ti makagapon tapno mabainanak lang ka ni Norin. Anya katagkid daw ako ni ti pasensya ka nakwada. Sakit din ti rumukma ka nakwada. Kat, anya nga rin ti aramidom. Awa na. Sana ba na Hindi naman agaam mo. Ibagagtulatan ang nagkidaw ako ni ti pasensya. Gapoy ti kastingin aramid ko. Apay, pare, kimaro manan ka di ti kinasutil mo. Paypay anak man, pare. Siyak ti makam mo. Diskarte ko na ito Siyak namin kaya ti mapabainan. Ala, sikati makam mo. Ngam no maamuan ni Norin, adi ka nagtungpal iti saritaan nyo. Ang mga no ad-adda akagura na ka.
Ola, agtugawtan dito eh. Urayan talatan ayag da dagit in order ta. May mayap diti apanganan ta. Gaputa at dapay music. Wandi na. Mangantan sa bahay na agawin ta. Jakon maidano ni di balay tibisin ko. Ha? Fred, kita ang tagkangkan tayo di stage tayo di restaurant. Tay ka na yung ang malablabasan tayo di sidewalk. Saan ka di? When nga paiso. Nalay nga talaga ah. At dapay gayam daddo maapagbirukan na. Malaksil iti panagmasmasahe na. Wan nga ron. Sigurado ang maimas ta timangan. Gapunta ma-entertain ta kadagiti kanta na. When ah. Friend, inton malpas nga agkanta. Makiam-am mo tanto kan kwa na. Kayat mo ka di? Sige, kinapod mo na. Idi pa lang akayat ko ti makipagayam kan kwa na. Naimbag na oras mo? Mabalin ka di makiabay kan ka dito yung table mo, sir? When nga paiso, sir. Kayat mi nga ti makiam-amukan ka. Mabalinlaw na napipintas a babalasan. Ang pang-asyo, di na ko maawagan iti sir. Da kayo kit di ati awaga kiti ma'am, wano madam. Ay, di mi matlaan kaya ti maawagan iti kasta. Ngamin, kayat mi ti makipagayam kan ka. Kasta nga paiso. Pagyamanan, kan pakaragsakak, no kayat yu ti makipagayam kanyak. Iti laksid amay saak abulsek. Madlaw ngamin, nga damabalin yu iti biyag. Saan kami ngagpilpili iti agbali na pagayam mi? Basta nasaya at lakit di a tao, kayat mi napagayam. Agyaman ak nga no kasta. Siyak gayam ni Walek. Da kayo ngay. Siyak ni Dina. May sa nurse. Naragsak apan nakam-amukan ka, Dina. Siyakmat ni Norin, may saakmat laang a nurse. Naragsakak. Gaputa da baro apagayam ko. Kat sapay la kuma, tama kapag sisiningit tayo atalo. Namnamaan mi dayta, Walek. Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Alan? Wano rin. Nagkidawa ko ni ti pasensya iti dadya bulsag. So dadwa. Sa pangasim, di na akong kagurapay. Nasaya at no kasta? Katsapay la kuma, tadi mo ton ul-ulitan tikas diya nga inaramid mo. Wen, nabiglaak lang, gaputa. Nakapating nga da kami ni ti pagnak. Ala, lipatan tan tinapasama. Tinapatag, di mo ton ulitan pa'y. Ikarik na itano rin. Saan na maulit? Husto ka. Sana nasaya at ti panang pabain ko kanakwada. Apay anakariin kayo pay lang nanang. Rabi na yan. Rumbang kuma, anaimasan ti pan naturog yu itang oras. Inururay ka ngamin, anak ko. Amumbet. Sa anak ang makaturog aging gaasaan ka sumangpet. Pasensya kayo lang kumananang. At ang aming kabarbaro apagkankanta kita. Iti may sa restaurant dito'y sentro. Anya, nagadun sa mo launa yun ti pag-ubra, manak ko. Amangan mo't numakaala ka iti sakit mo, gapo iti nalabas a panagpuypuyat mo. Saan mat siguro nanang? Pasaray agi na naakmat. Kaya't ko ngamin na talaga ti makaornong. Kaya't ko amatong pal tinabayagan nga arapaap ko. Ala, sikat ti makaam mo, anak ko. Basta siguradwam akabaalam. Diyak kaya't ngagsakit ka. Un ka di nanang. Anadak ti bagik. Ikarik day ta kada kayo. Ala nga rod, intan iti kusina. Tapno makapangan kan. Mangrabi ka pa'y sakbay amapan ka maturog. Saan kayo ngagtaktak pa'y nanang? Nalpasa ko nanangan. Ala, ingka nga rodon iti silid mo. Agin anakamutan, anak ko. Un nanang, katuray da kayo. In kayo matan aginana. Anya, nakiam-am mo kayo kadidi na agayam mo iti dayjay a singer kan masahista bulsa kunam. Wan mama, kat saan lang basta nakiam-am mo? Nakipagayam kami pa'y kan kuana. Awan dakas na ihay.
Nasayat mat. Tapno manayunan man na ang dagiti gagayam mo. Husto kayo, mama. Kat naragsakak, gaputan na agdaanak iti gayam, analaing nga agkanta. Nasayat na itay ha. Awisam kit di adito'y balay inton kasangay mo. Ibagam ano mabalin, iso ti mang-entertain kadagiti umaya sa nga ili. Kayat ko dayta, mama. Sige, kasaritak to ni Walek. Nagmayat at talaga tibiyag ko, pari ren. Uri sa anak nagtrabaho. At talaga takwarta, gaputabak nang kami. Gusto ka. Baknang kayo. Masapol lat tamat nga trabaho ka, pari Alan. Naglagi pa. Masapol nga imato ng tinegosyo yun. Gabutasan nga agnanayon nga adda ni mamim. Kasanon na kumapsuton. Ay na, mapayag pa yan mapasamak na ita. Kan may sa ado ti kwartami. Sana maibos nga oray sa anak nagtrabaho. Makamu ka. Basta pinalagipan ka, pare. Nasaysaya at matlaang. No amom ti agtrabaho. Tapno saan kanto akasi. Intun dumanon ti panawin. Uwan ka di. Alakit din, aginom talata. Siyak ti makamo. Naira na lang daytoy, Manong Manuel. Urayim laeng. At dantumot umay nga agpamasahikan ka. Sapay la kumaaading ko. Tapno makadwa akmat nga oray kaskasanaw. Sana kasken ka. Amay kapatan dayta. Aldaw kula ita, Manong. Di kagdanag. Makadu ka mat. Wan matkit di ala. Inkan ag home service tapno saan ka unay amarapyan. Sige nga ron, Manong. Panawan ka pa'y ditoy. Agyaman na ka. Inton sumarunong tumanan. Wan. Awagan kan tumanan. Intun nagpamasahe kami a pamilya. O sige, umawag kayong tulat ta. Oh, napanan tinagluganan na taksi. Nagmayat kat kumanda di agundaway. Pinatid ko kumakad. Anya? Ay nagluho ko kan. Di pa'y katda kami ti makabasol iti aramidam. No kayat mo. Ayabam tumot iti balayo. Tagpamassage ka. Anya? Ay, tiyak kayat. Nagado di ta masahista. Tiyak kayat nga ayaban na di tao. Mutlagayam. Umay kakit din. Agsublitan di ta balay. Maturog ta ditan. Tapno makasaba ta amapan iti pagnata intun bigat. Hello, Walek. Kumusta kan? No rin? Si kakadiday ta? Wan, talaga nalaing ka. Nabigbig na kadagos. Apay kumaadyak malasin titimot tinapintas abalasa ang akaskan ka. Anya? Si Kamot, rabakan nakmanan. Ha? Saan na ka mang rabrabag? Ang apay ang nagladaw ka magmag na, ngawan kadwam. Amangan mo niya ti mapasamak kan ka. Sapay babae ka. Umay ko lang orayan dito itilugan namang sukon kanyak. Si Kanay? Agawid ka matan. Rabi iuna yan. Wen, agawid akin tun madamdama. Tatalagamat ngamin nga agawid ak matlaangan. Oy, nagmayatan ti kastang aramid mo no rin. Maksinsin nara kay ti dati abulsa kiti kasto arabi. Anya? Pangasim pare. Di mo kumapagpanunutan iti madi ni Norin. Pangasim pare. Di mo kumapagpanunutan iti madi ni Norin. Anya? Pudnuti ko na ni Walek, Alan. Awan relasyon ta. Iso nga awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Pudno, awan pa'y relasyon ta ita. Ngam amok. Song batam ton ti ayat nga daton ko. Lah, omekan. Itulod ka iji balayo. Saanan? Adapay papanan mi ka ni Walek. Mapan kami paimangan, sakbay nga agawid kami. Ha? Ala, umay kan Walek. Kumpet kan, ititakyag ko. Anya? Kasta ti imbaga ni Alan? Wan mama, nagalas at talaga ti ugali na. Awan pa'y pakakitaan iti kina-professional na at tao.
Amang ano damot makagapo, no apay anay baga na tikas jay. Awan, mama. Nagimon laeng, iso akas jay ti imbagana. Anya, nagimon ko nam. Apay, ada ka di relasyon niyo kaniala na jakam mo. Awan, mama. Diyak kaya tikas kan kwa na. Nagalas ti ugali na. No kasta, sana rumbang nga nagimon. Agam ala, inton bigat ton ti panangituloy ta iti panagsarita ta iha. Inkakit din iti silid mo, tapno makainanakamutan. Awan, mama. Sige nga, Rod. Mapana ko na iti silid ko. Mariknak mo ti banog ko. Kasla nagadungamin tinapasamak itanga aldaw. Ay nasaya at tasimangpet ka na nako. Nagalas din ay tagtagainop ko may papankan ka itay. Pasensya kayo kumananang. At dalang amin nakataktakak. Iso anala daw ako na'y anagawid ita. Malang arod sumrakan. Ne, ayan tay speaker mong ay. Apay asaan mo mat ngay nyawid. Awan ti speaker ko apag kankantaak nanang. Nadadaalan, isong imbelang kon. Anya, apay ngay anadadaal. Kan inyawid mo kumaatap no matarimaan. Dumagag kayo nanang. Istoryaak, no apay ang naperdi ti speaker ko itaylaan. Oh, apay ka di akla ti panangawag mo kanyak pari Alan. Ada ka di parikod. Awan lang amin tiyan mo kapangibaga kiti marikrik na kita pari ren. Ang mala, agtugaw ka. Dangkayan nak nga ginom. Anya, pasensyakan pare. Ngam sa nakaginom ita. Kaputada trabaho ta inton bigat. Awan pare ko iti dayta. Ti kagdalag, ni mami mo ti busta. Kan may sa addaak mo na kadwam. Umay kakit di. Itulod ka ni Gibalayo. Nabartog ka. Jak pa kaya ti agawin. Kahit ko lipatan dagiti pasama kajak pulos ni namnama. Anya ka di man ang tidakda ka matum. Daya bulsag. Isukit din siya sa sitgan ni Norin. Ngam jak itulok. Nakalawad kanyak daya eh. Di ka maawatan, Alan. Apay anay ibagam di kasta. Nagi mo na ngamin. Gaputa nakita nga agsasarita na ka ni Norin. Ah, So tinaramid ko, kinugtarak ti speaker na diya bulsag tam awanan na ramatan na. anya. Apay mo't nga inaramid mo ti kastangay. Dinamag mo kumapay Noon niya ti pagsarsaritaan da. Awaran bibiyang ko, noon niya man ti pagsasaritaan ra. Basta makapungpungtutak ko na sa bali alalaki ang kasarsarita ni Norin. Anya. Kastagayam tinapasamakan ka anak ko. Naimbaglakit din ata dati gayam mo nga agnagan itinurin. Saan ka nga rudon nga agpakpakarabi eh. Delikado. Amangan numasalaw munto mananday di atao. Awan rumbang aliklikak nanang. Amok iti bagik, nga awan madaldalapos ko. Agtrab-trabaho ak lang, para kada kayo, kan para iti arapaap ko. Wunmat kit di anak ko. Ang madanagan akla ang iti mabali na mapasamak. Amangan numaisagmak ka. Diyak kaya't ang mapasamak ti kastakan ka. Awan rumbang apagdanagan yun nanang. Amok asalwadan nak ti apo. No apay mo't anak kasarak kay ti kastatao. Agkalma kayo lang nanang. Alakit din, hintay maturugan. Rabi iuna yan. Ituloy tayong tulangan ti agsarita intong biga. Anyan? Saan talang ang nagkuyog ang nagawid idi rabii gaputa day off ko? Ngam kastan tinapasama. Wandi na, talaga ang nagalas ti ugali da dyan nga Alan. Ininutan ang mapukpukaw ti amor ko kan kuana, gapo iti nagalas nga ugali na. Agam, anya ti kunanakan ka? Nagsarita kayo ka din? Saan pa'y? Kan may sa, jakon kaya ti makisarita kan kuana. Amangan no mapagsasawak laan.
At iti kape mo, wali ka nako. Agyaman ak nanang. Masapak manan ita, nanang. At appointment ko ang masahyan. Kaya't intun rabi mapanak manan iti restaurant apag kankantaak. Iswadidak ton ururayan, nanang. Itulbak yun tulatan tiri daw. Sana bale, tadamat bukod ko atulbak. Makastra kaklata, uray nakatrang ka. Jakmet garod makaturog no saan ka mapasangpot anak ko. Agdanda nagak no kasdi nga agawid ka iti parbangon. Ad-adapay ita Tada nakasubang mo. Awan rumbang apagdanagan yun, nanang. Awan mat nga tatida ka sa mapasamak. Awan mat paspasaktak ataw. Agpapanpay. Madanagan aklata. Ay, saan kan sa laangan amapmapan ijay restaurant inton rabi. Ang mga nulibatin na kaadi mo amo, anak ko. Diyos kay, tagsakit ti ulo pare rin. Anyamatan ti kastoy. Basol na niya bulsak na kita mapaspasamak kanya kita. Anya, apay ko mga agpapasol ka. Kat si kamot tinaginom iti nalabos. Nasakit lang amin tinakam ko. Isukit din ti paboran ni Norin. Idin to tasyak ti agdatdaton ken ko na. Oh, sana mabalin. Apay, sigurado ka kadi. Ngagdat-daton na dyan lalaki kan kwa na. Kasla na singad dalaang matitipan nagkunak. Anya, ibabawim timbagam pare. Ah, Paurin no angaw lang, jak kayat nga dagdaton ka ni Norin. Kukwak lang ni Norin. unay kan. Agpagayam da kunak mo't. Kanagkalma ka laang. Magrabraba ka laang mo't kat. Nga mamom. Day tati masapol abaliwam nga ugalim. Ngamin, amang no isunto day tati pa kay sagmakam. Anya, Unay kan aya. Nagalistong agpudo ti ulom. Saan anasaya ati kasta? Pare! anya ti kunam ading walek. Kinugtaran na di nga alan ti speaker mo isa nadadaal. Huwag nga rod, manong. Nasakit man para kanyak. Gaputan na bayag nga inay-aywanak na ijay. Ngam binaybay aklatan. Awan mo't lang ti maaramidak. Gaputan alpasan. Patyek, saan na kayat da dya alalaki ang makisiningad ka kanino rin? Nalabit nga agim imon. Anya? Anya ko matirumbang nga pagimunan na. Ket agpagayam kami lang mat kanino rin. Pasensya kan, Alan. Ngam di ka pala kaya takasarita ita. Pangaasim, taagawid kan. Pangasim, agsarita ta ka ma. Awan amo karason tapno liklikan nak. Pasensya kan. Ngam adda man ang jak kayat nga inaramid mo kan ni Walek. Di ka di manan may papanit ti speaker da dya bulsak. Di ka man tanagan. Gumata nga klangan iti sukat na. Orepay gaburak na dya ti speaker no kayat na. Anya, mangmangag mo ka di dagita nga ibagbagam, Alan? Apay ka di apagpupudutam di tao. Idin to tawan mo tiyar aramidan na kan kaamadi. Kaputa agi mo nakin ko na. Ay, ayatan ka ngamin onay. Diya kayat na makisiningad ka ken ko na. Di mat imbagakkan ka nga awan rumbang apagimunam, gapo taawan mo't relasyon ta. Kan may sa, agpagayam kami lang ka ni Walek. Dakas ka di no makipagayam akan kwa na. Norin, Pasensya ka na talaga. Ngam saan pa'y ko mga itati panagsarita ta. Nakapanaw ka din ni Alan, no rin iha. Wen, mama, pasensya laangan. Talaga ngamin ajak kayat ti inaramid na. Saan nga tangad adda ariribukan na ni Wale, itikas dyan nga impakitam kan kuana? Saan mat siguro, mama? Imbagak laang matipod no marikriknak. Adakan kwanan, no agsakit tinakam na kanyak. Ang agananad ka matlata, iha. Amangan kit di no agaramid iti saan anasayaat. Gaputa saan mo akayat akasarita. Bayan nyo, mama. Kasaritak tumatlaan.
Ngam saan pa'y nga ita? Talaga nga minanasakit tinakam ko itikas di nga inaramid na. Pagayam ko ni Walek, iso adyak kayat nga adamang paspasakit itirik na. Adakan ka daytay ha. Basta ti makunak ket agan anad ka kuma akanayon. Dito ikayam ti pagkankantaan na itabulsag, pare rin. Talaga ang nailat ti lobong Wan, dito iti maysa, kadag iti gigna. Ada set na dito'y, basta Merkulis ti Rabi. Nagagat nga rod. Dilibak matkan kwa na Kaslasan ang mabambanog. Agmasahi iti aldaw. Kalpasan na, agkantapay iti Rabi. Nagagat talaga. Umay kakit din, tagurdertan. Sana dahi taataw ti pagtatakan tayo ti oras. Parbangonan. Daytoy iti rigat na. Nagrigat ti agiuray iti taksi, iti kastoy nga oras. Ay, sayang. Sana nagbiyahe tay barkada ka taxi driver ita. Kumusta ka, Walek? Kahit mo kanita, tulod ka, di balayo? Sino ka? Kasla daytoy jay lalaki a pagayam ni Norin. Siyak ni Alan, ti pagayam ni Norin. Kahit ko ngamin ti bumawi kan ka. Kahit ko ti agkid daw iti pamakawan, gapo ka rin iti saan na nasayat nga naramid ko. Ha? Kwa? Di kagdanag. Nasaya at intensyon ko. Kat sa pala ko tamamati ka kanyak. Dito yung timbagam nga address, Walek. Adda ka na mismo diti batog ti agdan. Agyaman nakalan. Atoy, pletek. Itadkun kan ka. Isumat lang ag pletek no nagtaksi ak. Saanan pare, idulin mo na ita. Pagpletem ton na ita iti taksi into naglogan ka. Nalukatan tiri daw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman ang ngarod pare. Sige. Agan-anad ka itidalan mong agawid. Nawan anyaman na pare. Sa pala ko tagbalinta na singad ng agayam. Ito yung timbagam nga address, Walek. Alda ka na mismo diti batog ti agdan. Agyaman nakalan. Adto ti pletek. Itadkun kan ka. Sumot lang ag pletek no nagtaksi ako ma. Saanan pare, idulin mo na ita. Pagpletem to niti taksi da ita, into naglogan ka. Nelukatan tiri daw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman nga rod pare. Sige. Agan-anad kay tidalan mong agawid. Awanan niya na pare. Sa pala ko tagbalinta na sigad nga gayam. Sige. Patuloy kon. Rog-rogi pa lang na ito Agsaga na kakanyak, Walek. Di mo amo na niya ti kabalak ng aramidan. Ipagarup mo siguro, apod no anasaya atakin ka. Pwes, nagkamali ka. Sana kasken ka lang ti mga gaw kanyak kanino rin. Bala, sumrek ka na nako. Naglamok ti panawon ita. Agyaman nanang. Mabit laeng. Mangipapudotak iti danom taghatas ka. Sige man nga rod nanang. Ay na. Narigatan ak ngamin ang naglugan iti taksi. Iso aparbango na nakaawid ak. Naimbag man, tadamo latak si analuganam. Saan atak si Dayjay nanang? Lugan ni Alan. Jay ngayon nang dadali ti speaker ko apagayam ni Norin. Anya? Intulod na ka, kalpasan ti madi nga inaramid na. Agkad-kadak ko nanang. Ngamawan mo't ngamin maparak a taksi. Ay, maditag parparik na kanya kanak ko. Iso nga inton maminsan, saan kan ang makiluglugan pa ikan ko ana? Ha? Sige nanang. Tungpalak day tabilin yung.
Anya ka dia talaga ti plano, pare Alan. Apay ako nam nga intulod mo tayo di awalik iji balay da di parbangon. Simingpat ka din kan kuana, ha? Anya, sa anak to Apolos sumingpet kan ko na. Padala planok akayat kong ipatungpal. Isama sa po lang maalak ti simpatsya na. Anya day ta? Basta, mamuam tumot lang. Ngayon saan pa nga ita? Malaki din, mga tan. Kalpasan na, agsublita ni di opisina. Ang mga agsubli di ni mami, kat pungtan na ta, no di ta malpas nagti papaaramid na. Sige nga Rod. Ngam sapay la kuma. Tasaan manin akalukuan ti plan mo nga aramidan. Kaputa amang ano day takid di ti pakaisagmakam. Ay na! Nag-sweet kayo, matan. Ha? Sige panawan kayo pa dito ay. Inakman matmang sapol iti ka-date ko. Alaing ka nga Rodan. Lalaing ang ti agsapol. Enjoy! Ay na. Sutila talaga day di agayem mo, love. Talaga asutil ni Dina, love. Ngamket di, nasimpot day jay. Nasaya at apagayam. Gusto ka. Agpada kayo anasimpet. Kaya nasaya at tao. Isu nga inot anat nagtiriknakkan ka. Walet, Ket agyaman nak Gaputa inayat nak. Itilagsid ti kastoy akasasaad ko. inayat ka, gaputa nasaya at ka at tao. Saan ano patag kanyak ti pakapilawam? Ay ayatan ka, kat ikarik asyak ti agbalin amatam. Agyaman ak unay kan ka. Gaputa na darisay ti panagayat mo kanyak, Norin. Ikarik, si kalaang ti ayatak nga uray ado ti pakaublagak. Agkariak manan kan ka. Aramidak ti amin akabaalak. Tapno mapanak nakak nga oray kastoy ti kasasaad ko. At damat latta dagiti kabaalak nga aramidan. Kabaalak mat ti mga aramid iti pamuspusan. Tapno matong palta dagiti arapaap ta iti biyag. Naggasat ka talaga, ading walek. Ala, ilibre ka ita. Di na kon pasablugan pa ay Manong Manuel. Nay, saan ka pasablugan, ading ko? Pudnumay na nagasat ka. Malaksid anapintas kan baknang tinobyam. Ada pa yan na ipatakder mo ang negosyo. Tinigosyok. Nabayagan nga inarapaap ko dayjay. Kahit pagyamanak mat. Gapot ayin tulok ti Diyos, ang maipatakdar ko dayjay ang mini grocery. At adamanan, ang nagarapaapak, iti inaklunak ni Norin. Kat pulos adyak impagarop, ang maayat nakmat ni Norin, itilaksid ti kasasaad ko. Anya, kunak man no okay kayon kada no rin, Alan. Apay mo tinang kasta ti bagbagam ngay. Kun kunak lang na jay, pare rin. Inaramid ko tikas jay, tapno maalak ti simpatsya da adwa. Kampay idi. Makisiningidak iti da jay abulsag, tapno saan nga agatap kanyak ni Norin. Anya ko mga ruti kayat mong aramidan, Abir. Ipatungpal ko ti sigod a planok. Dadaelak da jay awalek iti imatang ni Norin. Katno jak maaramid da ita. Dokutek langan ni Norin tapno mapilitan na makikalay sa kanyak. Anya. Saan anala kang aramidan dayta, pare Alan? Agpanunot ka kuma. Saan mo kumaadadaulan ti biyag mo? Gapulang iti dakas agagam mo. Namin ano na kan abinagbagaan ni mami maipapan iti dayta. Pangasim at adumngag ka kumamot. Agpanunot ka. Basta. Awan makalapad kanyak. No nyaman di kahit kong aramidan. Di may bagbaga ka ni mami da iti aplanok, ha? Ah, Naglagi pa, nadda sakit na iti puso. Basol mo, nadda mapasamak ken kwa na adakas, na ipulong na ken kwa na. anya.
O at iti merienda no rin. Walek. Agyaman nak, Nana Mila. Agrubwat kayo nanang. At dapapanan tayo intun madamdama. Apay, sa dino ti papanan tayo anak ko. Basta, makita yung tulatan, intun makadanon tayo jay. Uray siyak. Jak matlaang amuno sa dino ti papanan tayo, Nana Mila. Masorpresa tayon samot, Nana. Alang arod, ag merienda kayo tagrubwatak. Kaya't ko amaamuan no sa dino ti papanan tayo. Anya ti kunam, no riniha? Ada negosyo ni Walik amini grocery kan massage clinic? Wan, Mama. Naragsakak para kan kuana. Gaputa uray kasjay ti kasasaad na. Amo na apasaya atan ti biyag na. Husto ka, iha. Ket, anya ti plano yo ita? Agkasar kayo kuman. Tapno maawer ko pa'y mat. Dagiti agbalin nga apo ko. Dumtang tulat ta day ta abanag, Mama. Ibagbaga ni Walek kanyak day ta. Ngam kunak asaan pa'y nga ita. Agor nung kami pa'y nga umuna, sakbay aser kan mi day ta abanag. Mayat day ta ka panunutam, iha. Ngam diyo ko man ibaybayag. Magagaran ako na makakita ka dagiti agbalin nga apo ko. Anya ka din day tang ibagbagam alan? Saan ang maaramid ni Walek kanyak ti kasta? Ay ayatan nak, marikriknak day ta. Mamati ka kumakanyak no rin. Am-am mo ni mami ni Mrs. Cross. Imposible nga agulbod kan kuha na day jay. Kaya't ko mapanagnakan day tang ibagbagam. Kaya't ko makasarita ti ibagbagam ang Mrs. Cruz itamot laang. Sige, sumurot ka kanyak tapnong may patungpal kon tinabayag na plano ko. Anya alan, mabalin ka di ako yugan nak amapan makisarita ka ni Mrs. Cruz itamot laang. Sige, agrubot ka, rakuyugan ka. Mapanak na kam ti ibagbagak a sugar mami ni Walik da ang Mrs. Cross. Iso anad daan iti negosyo. Saan akabalan ni Walik ti mangipatak dari ti kas di negosyo? No tilang panagmasmasay na ti trabaho na. Ha? Apay, saan mo ka di anak panunot daytan no rin? Ala, Intan, kaya't ko ang makasarita day ta a sugar mami ni Walek na ibagbagam. Kat oras ang mapanagnakak apod no dagiti ibagbagam. Lipatak aminan nga arapaap mi adwa. Tita Tanya, mabalin ka di ang makasarita ni Norin. Ada ka di? Ay, awan ni no rin ita. Ada na pananda ka ni Alan. Ada ka no napatag ang maamuan ni no rin. Anya? Ay, saan arumbang a pinalubusan yun ni Norin, tita? Dakas ti plano ni Alan kan kuana. Anya ti kayat mo asawan rin. Binagbaga ak mo ti kayim ko. Ngam talaga anatangkan ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. Kayat na kano nga ikasar ni Norin. Anyamot ng tikas ko ang mapaspasamak, nanang. Kunak no awanan ti parikot. Kunak no pudno ang nagbalbaliw di tarato na jay nga alan kanyak. Ngam apay nga inaramid na tikas jay. Sa dino tinangi pananak ni Norin. Agkalma ka lang anak ko. Umay ka. Agkararagtakit ti. Patyag ang maurnos tumot laang ti amin. Saan langan nga agkamkam mali de a tao. Iti kanito nga dadakas nga ramidan na kanino rin. Agalwad kanyak ti awanan bain. Anya ka din dayto nga aramidam alan. Apa niya pupok na kiti dayto asiled. Anya ti masapol mo kanyak. Pangaasim. Palubusan na kun nga agawid. Siguradong agdanda na ganita ni mama. Inalampay ti cellphone ko. Aguli makan. Umanugot kalangan na makikalay sa kanyak tapno malpasan da ito eh. Nupudnumat lang nga ay ayatan nak, Alan. Pangaasim, tawaya-wayaan na kun. Awanan ba inday nga Alan? Kaya't na kami apagsinaan ka ni Walek. Ngam saan to mapasamak dayta. Gaputan nila ang Walek, ti ay ayat, mama. Ala, aginanaka pa'y no rin. Kalpasan na. Mapantay jay presinto.
agdarom ta. Saanan, mama? Nagpakpakaasi ti inana, asaan ako nagdarom. Ngam, sana rumbang tikas jay nga inaramid na. No siyak, kayat ko nga idarom day jay nga alan. Agyamanak ta kinasarita dak, Ma'am Tanya. Nagpuskol mo't ng tirupa managparang kanyak. Kalpasan tikas jay nga inaramid mo iti anak ko. Pakawanan dak ko, Ma'am. Nakulapan lang ti panunot ko. Isa na aramid ko tikas jay. Anya nga ron ti kayat mo ang mapasamak. Baybayan milatan tikas jay nga inaramid mo. Pakawanan dakon, Ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabalo dak. Diyak kaya na mapasamak tikas ta. Pinanunot mo kumadagita, sakbay ang nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulit at tagkid daw iti pamakawan, Ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit tikas jay nga inaramid ko? Pakawanan dak ko, Ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabalo dak. Diyak kaya ta mapasamak tikas ta. Pinanunot mo kumadagita, sakbay ang nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulit at tagkid daw iti pamakawan, Ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit tikas jay nga inaramid ko? Nasaya at mat. Tawan da kas nga inaramid day jay nga alan kan ka. Love. Diyak lakid di mapakawan no bilang laang. Wan nga ron lang. Ngampatsyan, at dalatapay mo't kinaimbag iti puso na. Tano awan, sigurado a pinagaramidan na kun iti dakas. Wan matkit di ah. Talaga siguro. Nga ayatan na ka. Isuan na aramid na tikas jay. Nga ba nagasaan mo tarumbang? Ala, agpag na pag natangaro diti parke. Kalpasan na. Intanto manan mga iti paborito ta a restaurant. Kaya't ko alipatan ti kasjay ang napasama kanyak, love. O sige. Ag-relax takit di. Anya ti plano mita, pare Alan. Mababay na tikas yung inaramid ko, pare rin. Kasla jakon kayat ti agnaed iti bagyo. Saan kamot ngamin adim nga iti pamagbaga? Anya nga ita. Ngam nagkid daw kakadin iti pamakawan kanino rin, kandi na. Wen, inaramid ko dayta. Ngam nadlaw ko ang sakit latta tinakam da kanyak. Maawatak matkit di. Rumbang laang ang maawatam ida. Kan mapan kamot laang agkid daw iti pamakawan kaniwalek. Adumot laang dagiti kalukwan nga inararamid mo kunkwana. Kasla mabainak mat. Mabalin ka di ako yung anak. Nakarkaro ang nakababain no saan ka mapanagkid daw iti pamakawan kunkwana. Hala, kuyugan kanto ang mapan iti ayan na. Masapol ang makapagsarita kayo. Adto yun ti kape manak ko. Agkape-kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan ta. Agyaman ak nanang. Ag-day off akman mo't ita. Intun bigat manan ti panagtrabaho. Ay katuwa na anak ko. Madibot laang no puro trabaho tas asikaswam. Aginanaka mo tas agpaminsan. Ada ka dinamnaman yung abisita ita, nanang? Awan mat. Dito'y kalaang Inakitaan no asino ti agtuktuk to. Sige lang, nanang. Ingkay kitaan. Amangan mat, no napatagtigagara da. Awan samat ti tao di ti balay da. Itay pa'y ngagtuk-tuk-tuk ta. Awan mat umay mangilo ka ti tiri daw da. Urayan talaang amangan mo't no adar aramidan da. Isasaan da ang mailukat at agos. Oh, daytan. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Walek? Ay, wan. Adda ni Walek ita, Barok. Day off na ngamin. Apay, anya tigagara yu iti anak ko. Kwa, nana. Adala ko man napatag nga ibagak. No, mabalin. Sige, umay kayo. Sumrag kayo. Adda di taunag ti anak ko. Agkap-kape. Yaman kami, no.
Awan anya man na, anak. Ay walek, adda bisitam. Gagayim mun samot ida. Mala, agtugaw kayo. Mabiit laeng tainak mang alay ti pagsasangwan nyo. Asino kayo? Anya ti masapul yo kanyak. Siyak ni Rindel, walik. Ngay may sakadag iti client mo. Ha? Apay nga da kayo dito balay? Agpa-home service kayo kadimanen? Saan pa'y? Ngam, kinuyog ko ni Alan na gayam ko. Nga umay makisarita kan ka. Anya? Agayam kayo kan ni Alan? Walek. Agayam kami. Nagpakuyo ka kinkwana ita. Gaputa kayat ka makasarita. Umanugot ka kadi ang makisarita kanyak. Ha? Walek. Oh, friend, kumusta kan? Among, nagdanagak, idinamwak tinapasamak kan ka. Okay, di na, friend. Kasi ti Diyos, awan mo ti madi nga inaramid kanyak ni Alan. Ipilit na lang amin nga iso ti aklunak. Iso kano ti ayatak asaan kat aniwalek. Iso kano ti pakikalay saak. Anya? Naimbaglakit din. Tadim nag idi nagpakpakaasi akan kwa. Uray kas kasano. Adamot lang ta kinaimbag iti puso na. Nga uray kas jay ti ugali na. Naimbag takas talahan ti naramid na kan ka. Kat, indarom nyo kuman tapno sigurado adinan ton ulitan. Saanan, friend? Patsya kasan namat siguro nga ulitan di kas jay nga inaramid na. Pagkunaam nga friend. Nagpakpakaasi ngamin, asaan kami lakuman nga agdarom. Gaputa ang mga nusumro ti sakit ti puso ti inana, numaamuan na dagiti kalukwan nga inararamid na. Sir Alan, ibaga mo noon yati kayat mong ibaga. At dapay ngamin napatag nga ramidag. Walek. Amok ang sakit tinakam mo. Gapoy ti panang dukot ko kanino rin. Taanya ko matinamnamaam amariknak. Wan, amok abaknang ka. Ngamsaan nga amin kat magatang ti kwartam. Amok na ta. Ada kita ditoy. Gaputa kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Iti kas niya naramid ko. Kan saan lang na ita? Agkidawak matan iti pamakawan. Gabo ka iti ado akalukwan ngayon naramid ko ken kay iti kalabas. Napuno ka kadi iti dayta nga ibagbagam. Walek. Kat, ato yo. So katak ti baston mo at tinukol ko. Anya? Si kagayam tinangtukol idi iti baston ko. Iswa sa anak-anak kapan adagos iti sumaruno apagkantaak. Aklo na siyak din ang aramid iti dayjay. Isa sukatak. Kat sa pala ko mata mapakawan na. Gapo iti sana nasayaan ngay nararamid ko ken ka. Parialan, dadamagakan ka. Kat ibagam ko matipod no. Anya dita, pare rin. Nadlaw ko. Kat sabali ti panagis-isam mo itay kan ni Walek. Gapo ka di, tad di na ka makita. Kat kasya mo ti ramidam. Pasensyakan pare rin, ha? Ngam talaga jak mapilit ti bagik ngagbalin anasaya at iti dadya Walek. Ay ayat at nino rin. Kat jak to ipalubos nga agawon na kanyak. Anya ko mati aramidam. Kano agayan ayat dan kanino rin. Kasano ko mangay nga agawom. No saan ko maadimteng ni Walek iti biyag nino rin. Siyak kumati inayat na. Masapol nga ginadayo da. Masapol asyak mo't lang ti pagtinagan nino rin. Nukasta, saan ka anapod no kadagiti impakpakitam ka ni Walek? Kas na kon, jak mapilit ti bagik ngagbalin anasayaat iti dadya Walek. Tulungan akman kit di. Kayat ko ngay patungpal ti planok. Diyak kayat,
Di nakiramraman iti kalukwam. Anya nga'y best friend. Nakasagana ka din? Agawid tan. Masapata ita ang makaawid. Gaputa aldaw ti duty tan. Wan nga rod, adapay gundaway mi kaniwalek ang mapan at dinner. Ay, wan gayam, mapantayo ka no. Awisan ka kano. Katuan day talagayam. Sa anak nga umat atras iti grasya. Malarod, agrobot kan, tapno makapantamutan. Sigurado nga agurura yun ni Walek, iti sigod a pagsarsarakan mi. Mabit lang Inakalaan ti bag ko, friend. Urayan naklatan dito Si kamot gaya Manuel Barok. Apay, adda ka din napatag nga ibagam. Nagasak kumaniwalek na namila. Adang amin home service mi ita amalam. Mapan kami payag masahe, sakbaya mapan agkantay jay restaurant. Anya, katno saan mo't anagaw-awid dito'y balay? Kunak ano nagdiretson iti pagkankantaan na. Anya? No kasta, saan anagawin iti balayaw na na? Saan, Barok? Apay, anya nga minti ko na aya. Imbaga nangamin nga umay ko dagasan iti balayaw. Gaputa umay kanupay maturog, gaputa maditirik na na. Iso nagpakada nga agawin pa ilang. Anya, saan anagaw-awid dito'y balay ti anak ko, Barok? Sa dino nga tangarudin nga itayan ti gayim ko na na. Sa paijak makuntak ti cellphone na. Itay pay nga awagak. Anya, ay apay nga ingatan. Anya ngatan tinapagtangjay anak ko. Agkalma kayo lang, nana. Ang mga nadalang nakataktakan na. Padasag nga awagan ni Noreen. Waring ammo na ti ayan ti gayim ko. Apay nga'y. Awan mat ni Walek dito'y restaurant ang nagtulagan nyo ako nam, Norin. Ay, may saurastan nga agururay dito'y. Jack magnarod mo. Sapay Jack maawagan ti cellphone na. Ha? Ni Manuel, mabit lang kasong bata. Hello, Manuel? Hello, Noreen. Kadwayo ka di ita ni Walek. Ha? No kadwayo ita. Pangasim ko matay bagam ngay lukat na ti cellphone na. No maawagan may. Madanagan ni Nana Mila. Saan may akadwa ni Walek? Ginapudno na. Or-orayan mi mat. Gaputa adda tulagan mi awangan kami dito restaurant ita arabi. Anya, sa dino nga runan ti ayan ti gayem ka. Ketnawan mo di ti balayda. Kasano ka ron daytan? Sa dino ti ayan na. Anya ka din dito anang iramramanang kanyak. Alan, indun ko ang duha ta mabalod. Saan to ang mapasamak day ta, pari rin? Agsaga na kakiti. Madamdama lang, makariingan day ta nga wanan bain. Anya nga mina talaga ti kayat mong aramidon aya. Kaya't ko ang mapukaw iti dalan ko day ta tao. Ngam sana mapasamak day ta, no jak aramidin ti kastoy. Ala, omengan. Saan tan nga uray na makariing? Panawan talatan ditoy. Anya? Sana puno na ito eh. Sana maaramid ni Walek kanya tikas to eh. Apay, Norin iha. Apay ngagsangsangit ka. Nag-text ni Walek, mama. Kuna naalipatag ka noon. Napukaw ka noon ti panagayat na kanya. Anya, ngam, apay, kasano na pasamak day ta. Number na tinag-text, mama. Kuna naakalpasan na mabasak ti text na. Saan ko na makontak? Nagsakit, mama. Nagtalag ka nagayatakan kwa na. Kalpasan na. Kasto'y lagayam ti aramidan na. Manipod ita. Kagurkura ko ni Walek, mama. Awan mo't gayam kinapudno dagiti karina kanyak. Agkalma ka kumaiha. Masapul ang mapanagnagan tayo day tabanag.
At na rin, sabong kan chocolates para ken ka. Sa pala kumata sa anak ama kasi nga. Agyaman nakalan. Kat, di ka madanagan. Saan ka makasi nga kanyak? No kayat mo, agsarasarita ta nga uray agmalmalam. Ay, agyamanak no rin. Kat, ikarik, liw-liwain ka. Di kanto panawan. Akasi tinaramid da dya walek. Di mon ipalagip da dya awalek. Gaputa manipod ita. Kagurgura kung da dya at tao. Anya, kagurgura mo ni walek. Ngam, apay. Apay a kagurgura mon. Ulitin man timbagam na rin. Kagurgura mo ni walek, gaputi pa nang ikulasay nakin ka. Wan Alan. Bye-bye amon day ta abanag. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Tiket di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Ah, sige. Matungpal ti kayat mo. Kat nakaragragsakak. Kapag mariknak matlangan nga danamnamak ti tapusom. Saan pa'y laang aday ta ti pagsaritaan ta, Alan? Agin ni istorya takit di. Kat lagi pan ta, idi ubing ta pa'y laang. Sutil ka idi saan ka di? Ha? Ay? Nasutil ka pa angam siyak no rin. Kumustan ti gayem mo, Ma'am Dina? Dinakawagan iti ma'am, Manong Manuel. Dayjay, naliday lata. Kat ko na naakagurguranan ni Walek. Gapu iti ipapanaw na dito lugar tayo. Adi man la nagpakpakada kun kwa na. Jak matuko da panunutay. No kasano napasamak dayjay. Kaslaan da ditay amo napasamak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Manuel? Panagnikakpay ti atap ko, Dina. Kat sa pala ko mata matulungan na kiti dayta. Oh, sige. Ibagam laang no kasano ang makatulungak. Nakasagana ang katumulong, Manong Manuel. Agyamanak, Dina. Madingami na talaga tiyag parparik na kanyak. Saan nga ugali ti gayem ko ti basta pumanaw latan? Ken may sa, apay ko maapanawan na tinigusyo na ngay. Adda puntom iti dayta nga imbagam, Manong Manuel. Kat kasla maawata kon, no anya ti adda iti panunot mo. Saan langan nga agkamkamali na diyang alan? Tanwag kibaltang, agbalatag ken kwa na ti mading aramid na. Husto ka, Manong Manuel. Sige nga rod, agtinulong ta amang takwat, itipod no anapasamak kan ni Walek. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, iha. Apay ako na makikalay sa ka ni Alan. Kasanon ni Walek. Kasanon no agsubli. Ni Walek ti makagapo. No apay nga aramid at ti kastoy mama. Pimanaw asaan ang nagpakpakada. Kan may sa, imbaga na pa'y alipatag kon. Iso nga rod ti aramidak. No rin, iha. Aging gaita. Saan tayo pa'y nga amutipod no anapasamak kan kwa na. Awan pa'y apulos damag may papankan kwa na. Kasanon no, adagayam saan anay gagara na pasamak kan kwa na. Diyak mo, mama. Basta, makikalay sa akon kani Alan. Barang agtal namot tanti panunot ko. Barang iti kasta nga aramidak. Mailiw-liwag ko ti sakit a marikriknak. Gapu iti panagpukaw ni Walek. Naggapuak iti lugar anang ibat tiyan ta idi kan ni Walek, pare Alan. Ngam, awan mo't apulos makaamam mo kan kwa na. Pulos nga awan pagkilasina na nagnaw di jay. Awanan bibiyang tayo ti dayta. Siguro, natayan na dya tao. Isang awan ijay. O may kakit di. Aginam ta. Rambakan ta ti panagkasarminton kanino rin. Kamaw dyan na. Siyakmat lang ti pagtinagan ti babae nga inayayat ko. Ay, nandiyan ka mo, pare. Ngam,
Makonkonsensya ak, gapo iti kasdi nga inaramid ta. Saan arumbang akon sinchak ti madi nga ramid mo eh. Adula, amin na kita nga bagbagam mat. Mawawa ka lang iti arak, so kasta ti bagbagam. So, mapantagit din. Intag bartag. Agrambak ta, pari rin. Agpayso anak ko. Awan da kas pasamakan ka. Sige nga rood, agawid kan dito'y balay. Di pa'y naibagbagang inawagan kayo, nanang. Nga bagawid ang tumatlaan. Kat addan to kadwak, nanang. Saan ka maawatan anak ko? Apay masapol nga ilimod mo. At itong nga istoryaan, nanang. Tinapatag, kat awan dakas ang napasamak kanyak. Sige, nanang. Agan-anad kayo dita. Saan kayo abas tagtaltalag? Sige nga rood anak ko. Agawid kahan. Kailiw ka una yun. Inton bigatan ti kasaryo ka ni Alan, iha. Apay akas lasaan ka naragsak. Diyak maawatan ti riknak. Kasla madarder ti pusok. Diyak amuno kasano makaatrasak. Saan ko gayam ngay ayatan ni Alan, mama? Apay ngamin ngay manugot ka makikalay sa kinkwana. Kasano itan? Nakababain no umatras ka. Mama. Pasensya kayo no inasitgan kayong agsarsarita. Antitan niya. No rin. Pinastreknak ni Diana ababaunan niyo. Di na, iha. Apay nga ada ka dito'y di na. Kunak man no ada na patag na inasikasom. Iso asahan ka makadaray iti kalay sami ka ni Alan. Wan, no rin. Ay, ngam no maamwam tinapanak. Sigurado nga awanen maangay akasar inton bigat. Anya ti kayat mo asawan, iha. Umay kayo, antitan niya. No rin, intayo kitaan ti ibagbagak. Di ka maawatan, friend. Alakit din. Inta kitaan no anya ti ibagbaga ni Dina. Agrubwat ka, iha. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Apay anak kabalod ka, Alan. Sana po no ti pagpabasol na kanyak no rin. Awan na mo kiti pa nagpukaw ni Walek. Sana siyak tinangipan kan ko na iti bakulod. Pangasim, kasaritam na iti polis. Ibagam apalubusan lakon nga agawid. Masapol ang matuloy ti kasarta inton bigan. Diyak mo ti sawak, Alan. Diyak maawatan dagiti mapaspasamak. Kulak no di kan makita, walik anak ko. Ala, gusto da itan, nanang. Tinapatag, kat nakaawid ako. Wan mat nga may, nana. Yakla mailadawan tinalao sa kinaragsak ko anak ko. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa inlisi nakakadagiti mabalin apakaisag makam. Kabayatan ti kaadam iti adayo alugar. Husto kayo, nanang. Impagarup ko pa yung arod. No di akong makaawid ditoy. Gaputa ididamo. Kat saan da mamati ang mapukpukawak. Aging anak kasalawak kadagiti nasasaya at tao. Nga isudatin ang tulong kanyak. Naimbag nga rod tay sudatin na sarakam ading kaw. Kat pagyamanak mo't kadadina. Gaputa isudatin ang tulong kanyak. Tapno magunod ko ti hostisya. Nagpunno ti gayam ni Alan. Isu na addaan itilid dagiti pulis. Anak kasarak kanyak. Nagatap kami nga minan kan kuwana iti pailaeng. Saan nagpatulong ak kadakwada. Saan kon nga idarom ni Ren? Gaputa na impusuan mo ti panagkid daw na iti pamakawan. Ala, panawan kayo pa'y ditoy, norin iha. Agsarita kayo kaniwalek. Gaputa ado dagiti banag amasapol amalawlawagan. Agyamanak mo rin. Gaputa kayat mo ti makisarita kanyak. Ado ti kayat ko asaludsudin kan ka. Norin. Kaya't nakadi asideran, Walek. Diyak aramiden day Norin. Gaputa amok nga agpada tala nga biktima. Nagbali na ka na ruko.
Dandani ak nakikalay sa iti tao nga awan gayam na saya at nga aramid na. Norin. Saan ta napagsaritaan day tabanag? Masapol ang matuloy ang tikalaysa. Anya? Saan? Diyakon kaya ti makikalay sa kanialan? Di na kumamot pilitan, Walek. Saan ada kayo kanialan, Norin? No di kat data at duha. Dayta, no kayat mo pa iti makikalay sa kanyak. Uwan, kaya't ko launay, Walek. Gaputa ay ayatan ka. Kamaudyanan na. Natulagan ti kasaryo ko ni Norin, aning walay. Un nga rod, Manong Manuel. Kunak no talaga saan kami nga agkita ka ni Norin. Gabu iti kas diyan na pasamak. Naimbaga talaga ti Diyos, aning ko. Kan may sa, talaga ada kayo ando at ti pare ti tunggal may sa, saan ka day? Wen, Manong Manuel. Mamati akit dayta. Ala, umay ka nga roden. Intag home service. Kalpasan na. Intayon to ag dinner kada Norin. Sige, ading ko. Kaya't ko launay na ita. Sige, mapantangarunan. Pangasyo, isanod nyo ti darom. Diyak kaya ti mabalod. Walang kay tibain. Idi siyak ti dinukot mo. Pinakawan ka. Nagkari ka di mon ulitan ti madingay naramid mo. Ngam nakarkarumot gayam ti inaramid mo. Isa malungsot kan ditoy. Saan nga isanod ni Walek ti darum kontra kan ka? Anya, Gusto ni Norin alan. Masapo nga agnakam kapay. Kat siguro, mapasamak lang dayta no agtalin ad kapay lang ditoy. saan? Pangasyo, narigat ito'y. Diyak kaya tagtalinad ito'y. Pinanunot mo kumapay dayta. Sakbayan nagramid ka itisaan anasayaat. Pasensya kan. Ngam saan ko nga isanod ti darom. Un gayam. Adda kami. Gaputa kayat ko nga ibaga nga agkasar kamin kanino rin. Anya, Agsingsingpat ka ditoy. Kat agbalbaliw ka kuman. Inton bigatan ti kalay sayo, iha. Naragsak ka kadi. Unay-unay, mama. Kunak mo saanan ang mapasamak da itoy. Ala, ingka nga rod maturugan, iha. Masapa ka pa'y nga agring, inton bigat. Wan, mama. Sige nga, Rod. Panawon kayon ditoy. Inakon maturog. Agtugaw ka ba, anak ko? Itay ka pa'y apumanag na. Kas lang amin madandanagan na kadyak maawatan, nanang. Anya, ay na magagaran ka laang iti kasaryo inton bikat. Malaing kakat aginanan. Masapa ka pa'y nga agriing inton bikat. Gagangay laang ti kasta amarikrik nam. Kablaawan kayo adwa. Walek. Norin, best friend. Agyaman kami, best friend. Yaman kami, iti idadar ayo amin. Nakaragragsak kami unay, kakabsat. Kat makipagrambak kayo. Kan makipagragragsak kayo kada kami. congrats ka na kayo, adwa. Sa pala ko matagtultuloy ti kinaragsakyaw. Agyaman kami manan kada kayo. Sige, ituloy tayo ti agrambak, kakabsat.